আমি সকলোৱে জানো ৭৫ বছৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অমৃতকাল ঘোষণা কৰিছে আৰু এই অমৃতকালত এই অমৃত কলচ যাত্ৰা নামৰ এইটো কাৰ্যক্ৰম হয় আৰু এই কাৰ্যক্ৰমত বিশেষ মহত্ব আছে। আমি ঘৰে ঘৰে গৈ মাটি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল যে প্ৰতিজন নাগৰিকৰ পৰা প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ ঘৰৰ পৰাই যাতে আধামোটিকৈ মাটি সংগ্ৰহ কৰা হওক আৰু সেইখিনি আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু এই মাটিখিনি ডিচি জমা হয় ইয়াৰ পৰা আকৌ ডিচি অফিচত যাব, ডিচিৰ পৰা গুৱাহাটীত যাব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ যাব আৰু এই মাটি আমাৰ স্বাধীন ভাৰত আন্দোলনত যিসকল শ্বহীদ তেওঁলোকৰ স্মৃতাৰ্থে এখন পাৰ্ক বনোৱা হ'ব আৰু সেইখন পাৰ্ক বনোৱাত এই মাটিখিনি তাতে দিয়া হ'ব। ইয়াত কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক বাদ নিদি ভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী তথা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা এই মাটি সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু আমাৰ এই বীৰ শ্বহীদ সকলক স্মৰণ কৰাৰ অৰ্থে এই পাৰ্ক বনোৱা হ'ব আৰু এই মাটিটো প্ৰতিজনৰ পৰাই লোৱা হ'ব আৰু যাতে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি ভাৰতীয় হিচাপে প্ৰতিজন নাগৰিকৰ যাতে দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ জাগি উঠে। আমি বিভিন্ন ধৰ্ম বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী থাকিলেও আমি ভাৰতীয় হিচাপে যাতে একত্ৰিত হৈ থাকোঁ আৰু ভাৰতৰ উন্নতিৰ হকে তথা ভাৰতবৰ্ষক सिपाही को और मिमित लीडर से आयुर गुरु को मेन क्या बन भारत दिसम स्वाधीन लगते आयमा लेकान नेता को लड़ाई लेना जेलका बन मेन किया हड़पन खय तिलका मांझी सिदे कानू बिरसा मुंडा को झारखंड खन को लड़ाई लेना और सुभाष चंद्र बसु महात्मा गांधी जी और उनका लईते तीना बको चाबा उना ढेर नेता को भारत दिसम रे को लड़ाई लेना और सिपाही को लड़ाई लेना ये दिसम रे लगी एक मायाम को जोरो किदा और मायाम को जोरो के इयते ये उनको नेता लगी नो कटा हासा कलेक्शन कान ओना दो गुवाहाटी और दिल्ली रे ओंडे मिटेन पार्क को बनावा और ओंडे उनको प्रतिमूर्ति से फोटो बनावा और ओना फोटो दो एटा एटा कंट्री से दिसम करे खय जेलका बो मेन किया अमेरिका अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश नेपाल उनकान आइमा लेकान आइमा दिसम करे खय हे कते मि दिन हिले नेल दरिया को उनको से अब बन नेल दरिया ओना नितुम ते नो को हासा दो कलेक्शन कना जेमन प्रत्येक कोना रिया गे प्रत्येक कोना खन जेमन हासा ओंडे इदी कते ओना उनको दो डिपो बनाव कते ओंडे जेमन बनाव ओना दो जतो हर लगे लड़ाई लेना से जतो बड़ा लगे को घोरा चलना लड़ाई लेना तो ओना इते नो हासा दो उनका कलेक्शन Assam Focus।